Turabaramukije mwese na wasalimu nyote bakunzi b'ikiganiro ndugu wapendwa wa mazungumzo. Haracari ivyizigiro ngali matumaini, amahoro y'Imana, amani ya Mungu nabane namwe yo pamoja nanyi. Tugiye kwiga bucigwa, tunaenda kujifunza kwa fundisho letu kivuga ngo kubera iki, kinasema eti kwa nini, kubera iki, kwa nini, kubera iki, kwa nini. turaza kuvuga ibintu bishika ku 9. Tunaanza tutazungumzia vitu vinafika kama vile 9, ibintu 9, vitu 9. Na ushobora kwibaza, na wewe unaanza kujiuliza, hanyuma ivyo bintu 9 akisha hivyo vitu 9 uze kubironkera inyishu, yani wewe mwenyewe utavitafutia jibu. Icambere, kitu cha kwanza, kubera iki abantu, kwa nini watu bakunda kuvuga ibintu bibi, wanapenda kusema vitu vibaya. Abantu barakunda kuvuga inkuru mbi cyane. Watu wanapendaga kusema habari mbaya sana. Iyo umuntu akoze neza, mtu akitumika vizuri, na umuntu abivuga, hakuna mtu anasema. Iyo umuntu ahagaze mu gakiza, wakati mtu anashimama katika wokovu vizuri, na umuntu abivuga neza, hakuna mtu anasema vizuri. Mugabe iyo umuntu yaguye, lakini mtu akianguka, kabarosi inkuru yo kuvuga, watu wanapata habari ya kusema. Iyo umuntu ari muzima, sasa mtu akiwa mzima, na umushira kuri stati, hakuna mtu anamtaka katika stati. Ariko iyo yapfuye, lakini akikufa, na umuntu amushira kuri stati, hakuna anapata watu ambao watamtia kwa stati. Acharonka abantu bamushira kuri stati, anapata watu ambao watamtia kwa stati. Bakicabandika ko ngo live, wanaandikia ko live. Burya biga bintu bakora, na hivi vitu wanatumika, na rukundo ruba rurimo, hakuna upendo ambao uko ndani yao. Benshi bashira bajya abantu kuri stati, wengi wanaweka watu kwa hizo stati, baba banka, wanakuwa na wakataa, babashaka kwereka inshuti, wanataka kuonesha tu urafiki. Wa muntu arapfuye, ule mtu wanatamani kuonesha urafiki, ule mtu amefariki. Wa mugenzi ntabwo akiriho, ule rafiki sahihi haipo. Kubera iki rero? Kwa sababu gani abantu bakunda kuvuga ibintu bibi? Watu wanapenda kusema habari mbaya. Ni kubera ko abantu ari babi, ni kwa sababu watu ni wabaya. Igihe umuntu ari mubi, wakati mtu ni mbaya, biroroshe kuvuga abandi nabi, yani inakuwa rahisi kusema wengine vibaya. Mugabe umuntu mwiza, lakini mtu mzuri nashobora kuvuga abandi nabi, hawezi kusema wengine vibaya, kubera indani muri we, kwa sababu ndani yake nta kibi kibaye, hakuna kibaya kimo ndani, haba yivyiza, kunakuwa panaishi ndani mazuri tu, umuntu atanga icafisi, kwa sababu mtu anapeana chenye iko nacho. Uzarebe komanteri nyinshi zikunda kuba ku bintu bibi, uangalie komanteri nyingi ambayo inakuwa kwa habari mbaya, ariko umuntu yakoze ikintu ciza, lakini mtu akitenda matendo mazuri, na komanteri nyinshi zo, hakuna komanteri nyingi zinakuwa kuri rezo sosio. Na kuri rezo sosio abantu bakurikiranwa cyane, watu ambao wanafuatiliwa sana, na bakora ibintu biteye isoni, ni watu wanafanya vitu ambavyo vinatia aibu. Ama video y'ubusambanyi, video za usharati, nizo zifisa ama views menshi, nizo ziko na views nyingi sana, nizo zikurikiranwa n'abantu benshi, zinafuatiliwa na watu wengi sana. Abantu bavuga ibintu bitagira ikimazi, watu anasema vitu havina samani, nibo bantu bakurikiranwa cyane, watu ambao wanafuatiliwa sana. None kubera abantu, sasa kwa nini watu bakunda kuvuga ibintu bibi, wanapenda kusema vitu vibaya? Nawe ako kantu gatorera inyishu, na wewe ako kakitu katafutie jibu. Icya kabiri nibajije, kitu cha pili nikajua, kubera iki? Kwa sababu gani ukoze ibyiza, unatenda mazuri, batabivuga uriho, wasiyasemi wakati mtu ipo? Kubera iki ukoze ibintu byiza? Kwa sababu gani ukitenda mambo mazuri, abantu batabivuga ukiriho, watu wasiyasema wakati ungali? Nubwo wofasha abantu gute, hata kama usaidie watu, nubwo wogirira neza abantu gute, hata utendee vema watu wote, umugore wawe nubwo womusumira gute, yani mke wako hata kama muemelee, nubwo mufata neza gute, hata mshike kiwango gani, azomenya agaciro ka utakiri, atajua thamani yako wakati unafariki. umugabo wawe nubwo mufata neza gute, hata mume wako mshike vizuri, azomenya agaciro ka utakiri, atajua thamani yako wakati wa huko. Ariko ni vyiza, lakini ni vizuri kumenya agaciro k'umugabo wawe, kujua thamani ya mume wako akiriho wakati yupo. Ni vyiza kumenya agaciro k'umugore wawe, ni vizuri kujua thamani ya mke wako akiriho wakati yupo. Ni vyiza kumenya agaciro k'inshuti zawe, ni vizuri kujua thamani ya ndugu zako zikiriho wakati wapo. Ni vyiza kumenya agaciro ka familia yawe, ni vizuri kujua thamani ya familia yako, kumenya agaciro k'abavyeyi bawe, kujua thamani ya wazazi wako bakiriho wakati wapo. Kubera abantu benshi, kwa sababu watu wengi bakuze kubona, wanapenda kuona ivyiza vy'umuntu, vizuri vya watu, umuntu atakiri wakati watu hawapo. Ujya muntu yari mwiza, ule mtu alikuwa mzuri, ujya muntu yakunda gufasha, ule mtu alikuwa nasaidia, ujya muntu yakunda kuganiriza abantu, ule mtu alikuwa anajua kuzungumza na watu. Mugabo nkiriho, lakini wakati nipo, byarakunaniye kumbwira, bilikushinda byarakunaniye kumvuga neza, bilikushinda kunisema vizuri. Abantu batuvuga neza iyo twapfuye, watu wanatusema vizuri wakati tunakufa, tukiri bazima nibo batuvuga nabi, wakati tulikuwa
tuko wazima, wao ndio walikuwa wanatusema vibaya. Hari ibintu by'ubupagani bikorerwa ku kaburi. Kuna vitu vya upagani ambavyo vinafanyika katika huko makaburini. Ngo umuntu yari mwiza, ngo huyu mtu alikuwa mzuri, bakandika liste y'ivyo baza kuvuga, na wanaandika liste ya vitu vizuri ambao watasema huyo mtu kugira ngo baryoshe ikiyabo, ili wapate kuchangamsha habari hiyo. Ngo yarangije neza, eti alimaliza vizuri, kandi yarangije nabi, tena alimaliza vibaya. Nuwamwisha bari harya, na ule mtu mwenye alimuua iko pale, nao bari korarira mu bandi, na yeko nalia mu wengine. Isi ni hatari, hii dunia ni hatari. Kubera kuko zivyiza. Kwa sababu gani? Ukitenda mazuri abantu batabivuguriho, watu hawayaseme wakati upo. Ni kubera ko Satani, ni kwa sababu Shetani yaruga y'amaso abantu, alifunga macho kugira ngo ntibabone ivyiza, ili wasione mazuri. Si abantu bariko barakora, watu ambao uko na tenda, ariko wowe uri kuranyumva, lakini wewe uko unanisikia. Mana yugurura amaso yawe, Mungu afungue macho yako kugira ngo ubone ivyiza, ili uone mazuri z'abagukikuje bariko barakora, wale watu ambao nakuzunguka. Kandi umuntu nagira neza, tena mtu akitenda vizuri uzabimushimire, wewe umshukuru. Umuntu nagufasha, mtu akikusaidia uzabimushimire, wewe umshukuru. Ivyo abavyeyi bakoze, wazazi wakitenda wako, wewe washukuru. Wakati umugabo ariko arakora, yale ambayo mume wako ubimushimira kiriho, wewe umshukuru wakati ipo. umugore ariko arakora, kama ni mke wako iko anayatenda, ubimushimira kiriho, umshukuru wakati ipo. Hagacira abantu, patia samani watu, hagacira ivyo ujya umuntu ariko arakora, patia samani vile vitu ambavyo unatenda wakati ni mzima. Muvuge neza, useme vizuri akiri muzima, wakati ni mzima. Ivyo kumuchafuza, wakati ile habari ya kumchafua, ivyo bihagarike, hivyo viache. Imana iguhumugisha. Mungu akubariki sana. Haleluya, amena. Icaga tatu, kitu cha tatu, kubera iki? Kwa sababu inkuru mbi. Kwa nini habari mbaya ni ikoranya abantu benshi? Ndo inafanyaga inakusanyisha watu wengi. Inkuru mbi, habari mbaya ni ikoranya abantu benshi, ndo inakusanyishaga watu wengi. Inkuru mbi, habari mbaya irakoranya imiryango, inakusanyishaga familia. Iyo umuntu agwaye, mtu akiugua, nta muntu aza kumureba, hakuna mtu anaenda kumwangalia. Na usaba ikonji, hakuna mtu atakuja kuvichunguza au kuvifuatilia. Na muntu asaba ikonji ku kazi, hakuna mtu ambaye anaomba konje ku kazi kugira ngaze kureba ugwaye, ili akuje kuangalia ule mgonjwa. Kandi rero no ku kazi, tena na ku kazi nibakuze gutanga ikonji ryo kuja kureba ugwaye, abapatiani mapumziko kwenda kuangalia ule mgonjwa. Ariko iyo umuntu yapfuye, lakini mtu akifariki, ikonji ryo gukiriyo bararigwa, mapumziko wanampatiaga. Ikonji ryo kuja guhamba umuntu bararita, yani ile mapumziko ya kwenda kumzika ule mtu wanapeana. Imiryango irakorana, yani familia zinakusanyika, inshuti zigakorana, marafiki wanakusanyika, abari kure bagakorana, wenye wako mbali wanakusanyika. Ugwaye barakwimya imiti, yani hata wakati ulikuwa unagonjeka walikuwa nakuima hata za dawa. Ugwaye ni bakuzaniye umukate, yani hata wakati ulikuwa unagonjeka walikuwa nakuleta tamkate. Wabariye muzi tagira isima, yani wewe ulikuwa unagonjeka munyumba yenye haina hata sima, wiryamira ku kirago, ulikuwa unajilalia hata katika mrago, wifuka uburengeti bwatabutse, yani ulikuwa unajifunika blanketi ambayo ilichanika. Ariko umaze gupfa, lakini wakati umefariki, amashuka meza, mashuka mazuri, isanduku nziza, yani sanduku nzuri, bakakwambika makostime, yani wanakuvalisha hata makostime. Kandi wapfuye wambara izitabutse, tena ulikufa unavaa mavazi yamechanika, bakakubakira imva y'isima, yani wanakujengea hata kaburi ya sima, imva bagashiraho amakaro, na hiyo kaburi wanaweka iko makaro, bakanagusakarira sha, na yani wanakujengea vizuri, bagasakara no hejuru, na wanajenga hata juu. Kandi wapfiriye mu nzu yatobotse, tena ulikufia katika nyumba ambayo ina mabati imetoboka, wose unafiki. Iyo ni inzigo, iyo ni unafiki, ubwo n'ubujyaja, ni unafiki, n'ubujyaja, ni unafiki, n'ubujyaja bene da, ni unafiki. Ndugu zangu, yasize abana, aliacha watoto, yasize umugore, aliacha mke, nta muntu ariko aramufasha, hakuna mtu anamsaidia. niwe yari umutwe w'urugo, yeye ndio alikuwa kichwa familia, niwe yafasha, yeye ndio alikuwa anasaidia. Amafaranga yofashije umuryango, pesa zote zingesaidia familia yake, ngacha muyashira ku kaburi, mwe mnaweka katika kaburi. Njewe ni imfa. Sasa mimi nikikufa, sinkeneye abantu bazankorera ivyo bintu. Mimi nikikufa sitamani watu watanitendea hayo mambo. Sinkeneye kuba zonanshira mu isanduku y'agaciro, sitamani hata waniwe katika sanduku ya samani. Ndifuza ko abantu bokora umucango, natamani watu wafanye mchango, nimba bishoboka wo gukora ivyo byose, kama inawezekana hiyo mchango wa kufanya mambo yote. Hanyuma umuntu umwe w'ubwenge, akisha mtu mmoja wa akili, nimba ari umugore wanje, kama ni mke wangu, nimba ari umwana, kama ni mtoto, nimba ari umufukanyi wangu, au kama ni ndugu yangu, aciyegeranya mu mafaranga, akusanisha hiyo pesa hizo, ayafashisha abantu batishoboye, asaidie watu ambao hawajiwezi.
siwezi, hanyuma je bampambe akisha mimi wanizike mwivu gusa katika kaburi ya udongo tu. Nibikenewe ko banashira mu isanduku, si paka waniweke katika sanduku. Nibikenewe ko bangurira impuzu shasha, si paka waninunulia tanguo vazi iyo mpuzu shasha bayigurira umuntu agenda gusa, iyo vazi nzuri au mpya wapatie mtu mwenye anatembea uchi. Ariko je bami impuzu ya indi nahora ni yambaye, lakini mimi wanipatie nguo, wanizike na nguo ambayo ile mimi niko natembea ndani kawaida. Ibintu byo kuvuga neza napfuye bihagarike, habari ya kunisema vizuri nisha kufa shimamisha. Ayo makuru ntaca mariye, iyo habari haisaidii kitu chochote. Ayo makuru na kimwe ari karafasha umuntu, iyo habari yani haisaidii hata mtu wowote. Izo ngendo uri kurafata uja kureba umuntu yapfuye naco zimaze, hizo atoze unafanya kwenda kuangalia mtu mwenye alifariki hazina hata faida. Bivuga ngo nari ngwaye ni mwaza kunde, maandiko nasema nilikuwa mgonjwa mkukuja kuniangalia, nari shonje ni mwangaburi, nilikuwa na njaa hamkunipea chakula, nari mu bitaro ni mwaje kunde, nilikuwa hospitali hamkukuja kuniona, nari ifunzwe ni mwaje kunde, nilikuwa hata gerezani hamkukuja kunitizama, ariko ndapfuye ucuja kunde, lakini wakati nakufa ndio unakuja kuniangalia. Ngo si urukundo, iyo so pe, ngo n'ubujyajya, iyo ni unafiki. Abantu muhagarika ubwo bujyajya, watu mshimamishe unafiki. Hari n'abantu rero, kuna watu wengine iyo utagiye gukiriyo cyabo au kama ukuenda katika kilio chao bacha barakara, wanaanza kunungunika, ngo gukiriyo ntiyaje, hata kukiliwa kukuja, ngo ushakaje ukumarira. Sasa nikuje nikusaidie, ngo nabo bantu baza gukiriyo, sasa watu wanakuja katika kilio bataje ugwaje, hawajui gisi ulikuwa na uguza, bataje uri mu bitaro, hawakukuja wakati uko hospitali. Nabo bantu urabona ko hari ikintu baje gukora. Sasa unaona kama watu wanakuja na faida yoyote kwa baje kuramiriki, banakuja kufaidika nini? Je ndifuza gukiriyo cyanje, mimi natamani wakati ya kilio changu, uko kufa nzapfa ndabizi, kwa sababu kukufa najua nzataha ndabizi gihe kigeze, najua kwamba nitarudi nyumbani wakati nifuza gukiriyo cyanje, lakini natamani kilio changu kitorenze imisi 3 ibaye myinshi, yani misiku ikikuwa nyingi siku 3, kandi iyo misi 3 na hiyo siku 3 nifuza ko ho bigikorane, natamani kwamba mwa hiyo siku 3 natamani pakuwe ndani mkutano, igikorane civuga butumwa, yani mkutano wa habari njema, kandi apana abantu ngo baze birigwe barare, tena asitamani watu wakuje washinde eti walale, abantu baze baza bahamara amasaha 3, yani watu wakuje wafanye masaa 3, abindirimbo ndetse nivuga butumwa, yani kukue siku ilikuwa siku ya kumwabudu Mungu, kumsifu Mungu pamoja na habari njema, hama abantu baturishikano, akisha watu watoe sadaka, hanyuma yo mafaranga abantu batanze, baada hiyo pesa zile watu wanatoa, ntabwo nifuza ko yomfasha, sitamani kwamba hizo pesa zinisaidie, konje bisoba byarangiye, kwa sababu mimi nitakuwa nimemaliza ayo afasha abandi bantu basigaye, isaidie watu wengine ambao wanabaki, nimba nanje nararondeye, na kama na mimi nimetafuta, ayazafashe abandi bantu batishoboye, isaidie na watu wengine ambao hawajajiweza, afasha abantu bari mu bitaro, isaidie watu ambao wako hospitali, hari abantu bari mu bitaro babuze umuti, kuna watu wako hospitali wanakosa hata dawa, harabugaraniwe mu bitaro kwera babuze amahera yo kwishura bitaro, kuna wengine wamefungiwa hata hospitali kwa sababu walikosa pesa za kutoka, mga ufise amamiliyoni byarakunaniye gufasha, lakini wewe una mamilioni na vimekushinda kusaidia, wiriguru bakamazu hari mitima y'abantu yari keneye kuba, unashinda unajenga manyumba na kuna watu ambao wanatamani usaidie. Imani gutabare cyane, Mungu akuokoe sana ndugu yangu. Cyakane, kitu cha 4, kubera iki? Kwa sababu gani? Ijambo ry'Imana, yani kwa nini neno la Mungu cyangwa ikintu cyose kirimo Imana, yani kila kitu ambacho kimo ndani Mungu kidakundwa, hakipendwi. Ikintu cyose kirimo Imana, kila kitu ambacho kimo ndani Mungu ntabwo gikundwa, hakipendwagi. Genda kuri yozo sosio, uende katika yozo sosio, raba kuri YouTube, uende katika habari za YouTube, uraba ubutumwa bwiza, uangalie habari njema, uraba ma views bufite, uangalie views ambayo iko nazo, urabe indirimbo, uangalie nyimbo za gospel, urabe abantu bazikurikirana, nyimbo za kumtukuza Mungu, uangalie watu ambao wanazifuatilia, urabe indirimbo za wa star, uangalie na nyimbo za dunia za star, urabe abantu bazikurikirana, uangalie na watu ambao wanazifuatilia, ucha wemera kibindi kuvuga aribyo, ndio utajua kwamba haya habari zendiko nasema ni habari ambayo ni yezo. Iyo ukoze igikorane, wakati unafanya mkutano cy'ijambo ry'Imana, cha neno la Mungu, uzabona abantu, hautaona watu, ariko abastare runaka, lakini wastare fulani bakoze igiteramo, wakifanya mikutano fulani, makonser, baruzuza abantu, wanajaza watu, kandi abantu bakinjira ku mafaranga, tena watu wanaingia kwa pesa, ariko twe tukabahamagarira ubuntu, lakini sisi tunawaitia kwa bure, tukabahamagarira ijambo ry'Imana, tunawaitia neno la Mungu, ryohindura ubuzima bwabo, itabadilisha maisha yao, rizobageza mu bwami, itawafikisha katika ufalme, ariko ntibazi, lakini wasikuje, tukabashiraho na mabisi abadepras, tunawatilia hata makwasteri, mabisi ya kuwaleta, ariko abantu ntibazi, lakini watu wasikuje, ni ngorane, ni tatizo. Icagatanu, kitu cha 5, kubera iki uriho, kwa sababu gani upo, nakura kwiye ukibaza,
Na hako unastahili kukujiuliza kubera ukuriho. kwa nini upo. Ese hari uja wibaza kubera iki ndiho? Je, unajiuliza kwa nini nipo? Uza abantu bamaze gupfa wowe ukiriho. Unajua watu wenye washafariki lakini wewe upo. Uza abantu mwavukiye rimwe ko benshi batakiriho. Unajua wale watu ambao mlizaliwa nao wakati hule lakini wamefariki wewe upo. Uzikwara abantu bapfa bataramenya ico babereyeho. Unajua kwamba kuna watu wanafariki na wajui nini ambayo wanastahili kuishi duniani. Reka nkubwire ibintu bitatu. Acha nikwambie vitu vitatu bituma uriho. Vinafanya wewe Icambere. Kitu cha kwanza. Uriho kubera upo kwa sababu Imana yo mwijuru. Mungu wa mbinguni. Ica kabiri. Cha pili. Uriho kugira ngo uheshe Imana icubahiro. Upo kwa sababu patie Mungu heshima. Ica gatatu. Cha tatu. Uriho kugira ngo ubwire abandi ubutumwa bwiza. Upo kwa sababu waambie watu habari njema. Kuko ubugombe bw'Imana. Kwa sababu mapenzi ya Mungu ishaka ko abantu bose bakizwa. Anatamani kwamba watu wote wapate wokovu. Aho nakurangije. Hapo nakamaliza. Cha gatandatu. Kitu cha sita. Kubera iki dusenga? Kwa nini tunaomba? No, kubera iki dusenga? Kwa nini tunaomba? Bega umuntu niyo wadasenga. Je, mtu sanaanza aishi hata bila kuomba? Birashoboka. Inawezekana. None kubera iki dusenga? Sasa kwa nini tunaomba? Ni kubera ko ni kwa sababu hariko Imana iri hejuru ya byose. Ni kwa sababu kuna Mungu ambaye yuko juu ya yote. Ni kubera ko dutikwije. Ni kwa sababu sisi wenyewe hatujienezi. Ni kubera ko tudashoboye byose. Ni kwa sababu hatuwezi yote. Impamvu dusenga. Kwa sababu tunaomba. Ni kubera ko tutiremye. Ni kwa sababu hatukujiumba. Muna adasenga. Mtu mwenye haombagi yayisigura ngo yariremye. Inakuwa inamaanisha kwa wengine msemo kwamba alijiumba. Ariko kandi ntiwiremye. Tena haukujiumba. Ari wakuremye. Pako mtu mwalikuumba. Mpamvu dusenga. Kwa sababu gani tunaomba? Dusenga ni ubuzima. Kuomba ni maisha. Ni dusenga kugira ngo Imana iduhe ibintu. Ni atuombe kwa sababu Mungu atupatie vitu. Abakristo basenga kugira ngo Imana ibahe ibintu. Wakristo ambao wanaomba kwa sababu Mungu awapatie vitu. Iyo babibuze bacha bayivako. Ile wakati wanavikosa hivyo vitu wanatoka kwa Mungu. Bene data, ntabwo Imana itanga ibintu kubera wasenze. Ndugu zangu, Mungu apani vitu kwa watu kwa sababu watu wanaomba. Ibintu umuntu abihabwa n'ubwenge. Lakini mtu anapewa vitu kwa sababu ya akili. Kandi ibintu ni ngabire y'Imana. Tena vitu ni karama ya Mungu. Kandi ibintu tubihabwa n'ubuntu bw'Imana. Tena vitu tunavipewa na neema ya Mungu. Kubera niyo mpamvu imvura igwira abantu bose. Ndio maana mvua inanyeshea watu wote. Ababi n'abeza. Wazuri na wabaya. Izuba ryakira abantu bose. Na jua linawakia watu wote. Ababi n'abeza. Wazuri na wabaya. Dusenga kugira ngo tunaomba kugira ngo tubeho. Ili tupate kuishi. Dusenga tunaomba kugira ngo dusabane n'Imana. Ili tupate kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Imana ikuhezagire cyane. Amen. Icya karindwi. Kitu cha 7. Kubera ko abantu bapfa. Kwa nini watu wanafariki? Kubera ko abantu bapfa. Kwa nini watu wanafariki? Icambere. Cha kwanza. Ni kubera icyaha. Ni kwa sababu dhambi umuntu yakoze. Mtu ametenda. Maana mje ngo nujya kuri kijya cyamo. Mungu akamwambia Adamu, wakati utakula kwa lile tunda uzopfa nta kabuza. Utakufa bila sababu. Impamvu dupfa rero. Sababu tunakufa. Ni ngaruka y'icyaha. Kwa sababu yani marudilio ya dhambi umuntu wa mbere yakoze. Ni mtu wa kwanza ambaye fanini ametenda. Icya kabiri gituma dupfa. Cha pili kinafanya tunafariki. Ni kwera mwisi atari wacu. Ni kwa sababu duniani haiko kwetu. Kandi wacu ni mwijuru. Kwetu ni mbinguni. Kubakoze neza. Kwa wale ambao wametenda mema. Kwa wale ambao wamemwamini Yesu. Kubakoze nabi. Kwa wale ambao wametenda mabaya. Kubatizeye Kristo. Kwa wale ambao kumwamini Kristo. Iwabo ni mu muriro. Kwao ni motoni. Impamvu dupfa. Kwa sababu gani tunakufa? Abantu bizera. Kwa watu ambao tunaamini. Ni kugira tuba turuhutse. Tunakuwa tunapumuzika. Birivuga ngo hahirwa bapfa. Maandiko nasema heri wale watu ambao wanafariki. Bapfira muri Kristo Yesu. Wanafia katika Kristo Yesu. Ngo ni baruhuke. Eti wapumuzike. Ibikorwa bakoze. Kazi ambazo wametenda. Ngo bica bigenda bibaherekeje. Eti kazi zinawashindikiza. Impamvu yinda abapagani bapfa. Kwa sababu wapagani wanafariki. Ni kubera nta kintu baba ariko baramara. Ni kwa sababu hakuna faida yoyote wanafanya. Iyo atakimazi. Sasa kama hakuna faida. Imana yemera ko bataha. Mungu anakubali kwamba wataenda. Imana yemera ko bapfa. Mungu anaachilia kwamba wafariki. Yes. Icha munani rero. Kitu cha 8. Kubera iki? Kwa nini tuja mwitorero? Kwa sababu gani tunaenda kanisani? Niye mpamvu. Ni kwa sababu gani? Mbega usengeye muhira Imana niyo kumva. Je, mtu akiombea nyumbani kwake Mungu atamsikia? Imana irakumva. Mungu atamsikia. Sengeye no mwibarabara. Hata nikiombea barabarani Mungu atasikia. Sengeye no mwishamba. Hata nikiombea porini Imana irakumva. Mungu atasikia. None kubera iki tuja mwitorero? Sasa kwa nini tunaenda kanisani? None ni ngombwa tuje mwitorero? Je,
Ni maana ya kwenda kanisani. Ni lazima. Ni lazima tuende kanisani. Ni kubera ni kwa sababu inzu y'Imana ni twebwe. Nyumba ya Mungu ni sisi. Inzu y'Imana ntabwo ari rya dukoraniramo. Nyumba ya Mungu haiko ile kanisa tunaendaga yeye. Inzu y'Imana ni twebwe. Lakini nyumba ya Mungu ni sisi. Hajya bahita makoraniro. Pale wanapaita makusanyo. Usomye Abaheburayo 10:25. Kisoma Waebrania 10:15. 25. Abaheburayo Waebrania ibice 10 sura ya 10 umurongo wa 25 kwa mstari wa 25. Ngo ntiduhebe gukoranira hamwe. Eti tusiache kukusanyia pamoja. Ngo dukoranire hamwe. Lakini tukusanyie pamoja. Kugira ngo turemeshane. Ili tupate kufarijiana. Duterane intege. Tena yani tupatiane support ya nguvu. Dukomesanye. Yani tukomalishane. Tubakane. Yani tujengane. Imana ishimye cyane. Amen. Deri impamvu dukoranira hamwe. Sasa wakati tunakusanyisha pamoja. Tuja mu makoraniro. Tunaenda katika kanisani. Kugira twubakane. Ni kwa sababu tujengane. Kugira duterane intege. Ni kwa sababu tufarijiane. Ariko no munsi. Lakini leo umuntu araza mu makoraniro. Mtu anakuja kanisani. Agataha akomeretse. Anatoka kanisani anarudi nyumbani ameumia. Umuntu akaza mu makoraniro. Anakuja kanisani. Agataha ababaye. Anatoka ameumia. Kandi yategereza gutaha nezerewe. Tena inabidi arudi nyumbani amefurahi. Sio si kibazo. Sasa hiyo ni tatizo. Yindi mpamvu. Ingine tatizo. Iyo ikara rivuye mu yandi. Wakati au likala linatoka katika moto licharizima linazimika, ariko risubiye mu yandi makara, lakini ikiingia katika ingine makaa lichari kumaryaka litaendelea linawaka. Mukristo iyo avuye mu makoraniro, yani Mkristo wakati anatoka katika makusanyiko achazima, anazimikaga, achasubira inyuma, anarudia nyuma. Yesu mu makoraniro, wakati anarudia katika ile makusanyiko ya kanisani, anaongeza tena anakomaa. Yindi mpamvu dukoranira hamwe, ingine sababu tunakusanyika pamoja, kugira ngo tubwirwe ivy'Imana tugomba, ni kwa sababu tupewe habari ambaye Mungu anatutaka eko, tumenye icy'Imana tugomba, tujue kile ambacho Mungu anatutaka eko. Imana ishimye cyane. Amen. Icyacenda, kitu cha 9 ndangirijeho, tunamalizia eko. Nawe tanga inyishu y'ivyo bintu, na wewe pana jibu ya hivyo vitu. Tanga inyishu y'ivyo bintu, pana jibu ya hivyo vitu. Imana iguhezagire cyane. Mungu akubariki sana. Imana iguhumugisha. Mungu akubariki sana. Kubera kuri kumviriza aya majambo, kwa sababu uko nasikia hizi habari. Niye mpamvu ituma uri kumviriza ano majambo? Ni kwa sababu gani ambayo inafanya usikie haya mafundisho? Mbega niye mpamvu ituma Imana yemera go tuvuga bino bintu? Je, ni sababu gani inafanya Mungu anafanya tusema haya mafundisho au hivi vitu? Niye mpamvu yatumye Imana yemera kumva bino bintu? Au ni sababu gani Mungu amefanya ili wewe upate kusikia haya mafundisho? Ni kubera uri umuntu w'agaciro. Ni kwa sababu uko mtu wa sababu. Warahezagiwe cyane. Umebariki.